Kasi di pa dongan napagurangi urota abas sekumpul martapura. Yana ang kamakundai milo malam majaman na ambo anak na. Yana ang kamakundai milo malumo dalik na ambo anak na. Denang kanamat tilisa na paparasan na ang kanapaki makbalan tilisa na purang. Ada satu amalan yang diajarkan urota abas sekumpul martapura. Aga yaro. Alhamdulillah, syukuruki mapuji tanrigaka lori sisi arraja aku wasangan nafungan la ta'ala nasabari ridalan na yawan ngiri digaga akata tasangadina yang pitangi salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi peringatan maulid yang kita lakukan pada malam hari ini natakoi rampi sejarah kehidupan Nabi tak nayalay sindi dua telu si pakai domalabina natakololongang syafaat di yaumil kiamah salawa nania papa selama masuk ifongolololi alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si mata jalokang ihasalamakan akatuwongan dinota akatuwongan akhirata al jannatu wa na'imuha sabdul liman yusallim wa yusallim wa barik alaih na iya surugai lolimiti hapang masina upapahanap punay masalawain makotoro to mapasalamain masak lori alimalabin na Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuah natofadang makalit jari salang kabitarai nariyatu pori awal gading itu daki yesik na bebakolawa degagayak katay na yasi matamate di rupa tawos sangadin na tomelo sapa iyawat di pasalama kisaliwanat kaya sa salama selewangan salama uwan-walino salama uwan-wa akhirah degaga sangadin na tumelo sapa iliyoranon na fungan la ta'ala yang kedua syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinina tumatuwa malabing jamaah yang dimuliakan Allah makoy yasitongan nay iya koyero sejarah na Nabi tak mailo ibahas mapamulay ijadi yang mita tajari dino leto lisuri pamasina fungan latala iya pasiwan ni dia Nabi lo leto apa angka pandita makabuah sidi kita terlupulo arwaji lipatasaku halama Nabi tabawan nabahas ilalana yang koyero na mailo itatak tasidi-sidi itu ngesok itu panede na salasay wadi jadi caw ni pacaramit tau caw ni jamaah makanya to angkat itu siya maada pungat degaga akan tarilalat na yimasigi sangadit na irampi sejarah na nabita na yanay sidi dua telu si pakido malabing na taniya yamanamuah namosi di miduah na ibakin na sa bapangkaw kawatakali na tapololong ng syafaat di yomil kiyamah na wadi ng salama sa liwangan lino akhirah apa iya tu Nabi tariwat tu ijajingan na padalipa iwat tulisuna ripamasina pungan ta'ala asosini tanggala 10 Rabiul Awal ya po Nabi ta ijadiyat tahun 570 sitiri ajajingan na pangulutan Nabi Isa alaihi salam waktu nalisuri pamasena fungan latala pada tahun ke-11 Hijriah walaupun sebenarnya ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tanggal kelahiran Nabi apa angka meto ye panrita pahangi makada iya jetu Nabi tajadi yang tanggal 2 katong makada tanggal arwa angka makada tanggal asyara bahkan ada yang mengatakan tanggal 10 tapi pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama makada yetu Nabi tajadi yang asosini tanggal 10 Rabiul Awal tahun 570 sendiri aja jangan na pangulutan Nabi Isa
Maka yato naro ini laogi ialay tradisi budaya tukat tasitong musti kita melakukan peringatan maulid. Maka biasa kita natunangi pakutan ng makadah ang kamopaga pala amalo kayo ulangi na tama na yung banil awal. Na 20 na dyan tulabat na ulang molo na kamamulo mo patawi. Maka ya sitongan na bedakan hari besar dengan hari raya. Iya po hari besar itu masuk di peringatan maulid. Makanya ya naang kayo lo na makada peringatan maka itu hari besar. Iya po hari raya duan rupa Allah para karoma mibawa na Allah para pitara. Tapi kalau hari besar Islam itu banyak. Ya na makada memperingati maulid Nabi itu hari besar. Memperingati Isra Mi'raj Nabi itu hari besar. Memperingati Nuzul Quran itu hari besar. Memperingati 10 Muharram itu hari besar. Maka de guru tak ina memperingati yolona de itu kagak capak na. Apa namo mapak mo titim mapatutuk burak to. Apalagi ya pemahakikan na menre ola baru. Makanya ini bagian daripada hari besar Islam. Jadi napan lahir remetok ki guru tafan ritai. Beda hari raya dengan hari besar. Beda syiar dengan syariah. Dena pada dalil si bawa waramparang ia to na umur na sungai itu beda. Makanya ini masuk bagian hari besar Islam. Makanya itu gak cepat. Pak kami to aga wita si di masigi mapasi jamak mito ni mau si bawa Isra Mi'raj. Apa itu saya terakhir acara muliku besok masih di Kabupaten Pinrang Marawi. Nadapi itanggalasik di tamai Januari mapamula si Mami Raja tahu jadi di mito kagak campuna tuh sinin na tong-tong lebih jamaah yang dimuliakan Allah magi si tongan na jet na tong maulu iya musti milukan jaki pahangi apa mega to itu to katok apa ina katok teh sabot tu polena. Makanya maka dari guru tasidi naje pandita yalah iya ko yana tumak baraka iya na tuwak di pasalama ki apa na motor yolo mamulu manamoto guru ta pandita. Maka dari guru tak to mamulu itu adalah syiar taniya syariah. Iya ko syiar apal banget na agama iya na pole yakiri tu nabi tak na wading salama selewangan lino akhirat. Taniya aja teputami syariah. Apa ia potami syariah mesti nakane hukum. Makanya makanya tumatot teriyuluk utami syiar apa lebang aja lalu mu utami syariah. Apa ia natama syariah mesti nakane hukum. Makanya rilalan na hadis na nabi tak makane kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sininna ia anu maruwe nade nang kanajamin nabi tak bid'ah mana yaitu. Na sinina bide pusamana na digaga wala na to pusis sangadin na naraka. Makanya ya to mamulu ko kumana ng naraka monro. Makay na sabat na putami syariah. Maka da guru ta aja mo putami syariah tapi putami syiar apal labangan maka dalam fadilah amal di na marigaga ijama to motamalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua to mamulu syukur ki maraja. Nasaba iya tu nabi tak nabi pacapura pasuku si pakai do malabina rupa tahu iya potoma bicara lahiran. Rilalat na aku rangi itu ada nabi 25 nabi dan rasul nabi tak nabi pacapura. Tapi ia potoma bicara hakiki nabi tak nabi pamulang. Maka de fungan la ta'ala rilalat na hadis qudsi. Purade upancaji wi nabi ada lino lololisa benek taniyan nurna Muhammad. Makanya waktu ni pancaji pengulutan Nabi Adam apa tu sulapa na mancaji rupa. Makanya ang katana uy api na angin. Iya to na tutumoto taryulo na pujila da masanong angin. Makanya yuko masuko ang kaya singi suko patan rupa. Jadi yuko anak muri na pasale siro na kadadiga gari sama na nakita banta. Tak makira. Magi nangkah mele yana sanungan na makada itu sokopatan rupi as sanungan na makada apa sulapat na mancaji rupa-rupa tawi. Makanya angka tanah, angka wai, angka api, angka angin. Jadi itu olita na juga tak hakikat pasalan na pole kotan na. Napa olita na oli urat na buku-buku tak pole kuwai
Napasat nyawa tak boleh ko angin, napasut tak darah tak boleh ko api. Silura apa pasal na mancaji rupa pangulut ta Nabi Adam toma-toma lebih yang kihadi. Suku ancajingan na pangulut ta Nabi Adam na tunangi nur na Muhammad. Kedua lecen nur na Muhammad riwatak kali na pangulut ta Nabi Adam na patapoko kanuku indo limanna makaya tona rawatue na makaila de mudani ko Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan na makade fungan la tala Adam ketika engkau rindu dengan Muhammad baca ya salawat makanya engkau ya singi salawat Nabi Adam. Magi niat kade salawat Nabi Adam pamula baca ya salawat na sabak lak deut dan inna lori Nabi ta apa burwala supoli kupungan la ta'ala. Qur'ana nabate Yerusalawat fangulut ta Nabi Adam na takuni tani rupan na Nabi tarikan nuku induk liman na tomo-toma labi yang kihadi. Maka makade guru ta al-imamu al-hatab ar-ru'aini al-maliki yako ang kataw tayo na kanna la sabutan lahir rabate di na kanna la sabat di mata yako bangi tawi narati asan na Nabi tayo rupa bangi ammak ko kichinampa. Tali barakak na tapat dapat dua wali indo lima tapasidupi kanukun nah bawai ko yawana ingat madinat ko yawana ingat hakikat na onron na melalui sunnah peserta na nyawata baca salawat na Nabi Adam saula itong pun na matay barakak na purade na kana kila sapat di mata na tumadi kaya roh marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Yan na ito pak burala sa patimata. Yan na ang kato na milong makacapakitan ng mapulo-pulo tong ituona na din ang kanamalo itulah yan diamalkan. Gurut ta panrita kuwada yan ang kato yan na kan nakatarak matan na din na milong makacamata amalkan salawa Nabi Adam. Yan ang patawin na ratisan na Nabi tak lepakin na saba ang makurak. Makanya itu disunahkan Nabi. Tala ni dua wali indo lime pasidupe kanukun na madi na kanukoy hakikat na onwan na tapan na nur na Muhammad riwatu apan cajingan na pangulut na Nabi Adam tabacan ni marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam na patasaulan itumpon na matata kurade na kan nakila sapat di mata na tumati tabla ni tablak ni di bagari kohi makun ribu roniwi na makun rayi sisapi pakoli marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam tasawlan itupun na matata. Di pemakada pista magi na makalampi na sa bato biling atau bango kaya di jika gawapla iko tumacarama ki ingka makaponco. Kaya gayaro iya ko tumatanga mangani tali barakat na anganyi ngata ina ang kaayat tarati inna Allah samiul basir pagi cinapo. Maka de guru tapahigmay ale barakat na iya tu baca korangi mupa dape dua wali indo lima mupasidupi kanukun nah bate salawat yang engkau hafal saula itong pun na mata tasitarodo cilita maka kita tidak akan mati dalam keadaan buta dan tuli. Yan na ya barakat. Makanya ya kotomak bicara salawa iya jitu ya salawa mega rupan na mega topole na. Termasuk ke salawa ya kotobace deje na kan nakipat di utupat di lakka. Apa iya mega iya namitala da itu dan nataro pacaramay na makat de naluru na mawata makat de iya panakat de niwangi lima to mapat di utu ni masana na yun. Makanya iya tutomato teriolo di na mega lasana. Palingat doang rupa lasapat di utu mina mapat di lagka. Maka de guru tayo ko ang katataya mata ko baca salawat ya kupure batawe. Mari ternyata ketika orang azan wakka mito ya tu buku-buku ya kok kama itu wakka ura-ura makanya anak ketika lahir itu dianjurkan dari Nabi asangkan telinga kanannya ikomahkan telinga kirinya mari serikuam mengiwak ukun na urat na mancaji anak sehat ya ko di angka makadah ajak bi daya tu dena kana jame Nabi tak
Magi na ibangang ido cilin na lafangana na wakka bukubukun na. Magi ikamakang ido cilabyo na wakka ura-ura na. Makanya iya ko bangi tawi atin nolaki na sabak lalang ati. Salasay bangi tabate padongan na. Tatuto na sabak salawa. Tasapuro mana sini na watakaleta. Makapurade na kan nakilasapat di uto na patilakat na tumati. Iya tu ya baraka na iya tu salawa. Makanya iya ko to masalawa. Tania bang apalan na salawa. Ang kami to hakikat baraka na tampu urut tafanrite. Baraka hakikat na iya ko to masalawa. Lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka termasuk yada ang kaabala milo puli na asan na milagi Nabi tatatapuna din na jaji ito balay. Ang kaabala milo puli ito makada Muhammad din na jaji ito balay. Lari seperti anak tatapagala ku ora juih na uwan na tapong madara basawa takalina barakat na nasaba asan na Nabi Muhammad maka ura taya betul. Uli taya sapi, juko taya malara, darah taya masulok, nyawa taya loh. Magay, nasabaasan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papasalamak mitih ko tengana umat na tumatamala biyang kihari. Bakal kami itu ya sedikit tarampai. Ya na ang kaabala minupuli na makadamu umat Muhammad. Maka Allah menurunkan dua malaikat jagawi na salama risisi na puli ko abala itu motomala biyang kihari. Bahkan kaya salawa ibadah ya kotomelo mapamula tanah dinan ri uluk-uluk tanang na tuwa na mabuwa mincing aseliknya. Itu salawat na ulat celak dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ini kajo makutanah aga jama-jaman nati kue. Papangimpan. Ia kota baci tomilong mapamula lukdong ibalita degaga kecak-kecak ia tuh degaga olok-olok manrik baraka na sabasalawa. Tomilong mapamula tanah pada rai opo galunge degaga warani olok-olok kecak ijagewi ri apungan la ta'ala. Mangay na tuna makbuah na mincing asalik na tomatomala biyang kihadit. Makanya tomato teriuloh ya namilong matanang ang kayesingi apamulangan. Ada yang salawat na ulat celak dalam kitab Mukasyafatul Qulub tabacay Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam riolona tabacay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar maka yakin degaga olok-olok warani kecak tenang-tenangat tatoma-toma lebih yang kihadi. Taplak nih depa sinin na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Tomamau lu sitongan na tomilong malay sanungan na aga di iwa waterlong mamau. Makanya identi engkana telo yang pacakap ke Batampura yawana Batampura ang kasoko itu kamana tu maknanah di nalau salah pengajian atau mota teriun apa biasanya sanu-sanungan tafaul di dalam agama apa iya tu nabi tak na pujilat dak masanu-sanungannya makanya sinin na parabo rumah tanggana nabi tak ang kamana tu asanna mapamuli sandalakna pakaianna jubana danna cantikna ang kamana tu asanna aga maknana yero talo palibu talo ati yesumpe pungan latala na sebab pakkasuyang mujamay pakkasuyang ni na sebatan rapapija pumala bilori fungan lataan aga maknana soko iya tu soko ya ko soko lemak tatai siyama iya minasala ya ko soko kat no tak beripolina apa iya na tu soko namo magabati tak lutak tatay je siyama namo magabati tak pigya itatak siyama di na mabila puli kawawan na yan tu manay batungan na tapos sipa na di soko pak banua pak kamponge magi soko siyama na sisumput tumatamala biyang kihati jadi cocok pengajaran nangi pak camat maka da tumilo siyama to sisumpung aja na to pada milo si pika-pika siyama kinasabaan macawi si sumpungin nasabaan mabela maka mesti malapang iya tu paniye nasaba siti pakkasiwiyang kami nak patuan na maraja risisi na fungan la ta'ala mali si parape
repah si patokko malilu si pakainga mainga pinapaja wattasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu pada akata ni masakiri tulu tapatun na kuwangi na tofara aja na to pada milo masara-sara na sabak warang para pada milo si peka-peka warang para pada lena milo si uja-uja baka masila sura mapadaroni mapada kunray mage si di macece si di mangowa may gato pak may ka jadi yang makokoy pada lena na di milo si luta-luta pamadangi ambo na talima sila sura bagaimana sa liwat makadayro macundi ang kiro ambo ipamadangi lalang ang kalinga kana mati mato ambo iya pamalamanang igalungi mapamuli kumundin na kantor isalatu ko bandri bola na padusu lima kurang o kutu iya mana malay ipamadangi ambo na ilalang najan lo tangay nakarikon di yato na ro'y kumualan di iya rodara ay ang katudara na salayangi ang bukmato maluma na masaka kay gayero ay okay tubulo siya basi babulo balang napaya kumaloloy yan na rumala ko jawi-jawi ito damitan katuko tudwa kundasi di pinakadway pamarang ilo fotomato ay lalamari na sa bawarang para tumatamalabi yung kihad may ka padali na masila surat din na dinamilo si atikal tapahan ni pak iya tua ramparang ni telung itu sifat na nomor si di manca jika popolena ya ko ipake mandai cepat na mesti manca jika pop yang kedua ya ko itare na tomate yakin mesti manca di mana manca di warisan ilori sisi na wija-wija tapi ya ko ipake masih dekat manca di amala malari na sabari na wati na to salama selewangan salama rilino salama ri akhirat. Jadi apalagi makukuy may gabarik, may gawarna, ajak na pada leya warna tak na to pada milo ni si uja-uja pada tak. Magay boleh kikirin ini tak ada, boleh kiriwi setetik na matunah gangkan na rewa itu dengan na maryawa na makapo maka ajak kina angka masek di tay bembe yang remuwa tu bembe boleh kuri macangnya ia ko masarangi rika lompok nah makanya papasan na goruta panditay pakanja kilala mo asya ma asisumpungamo pada leba asya ma nasokori watu tibawana talo mamau sinin na tumata malabi yang kihadir yang ketiga biasa kimita batampura may gakodi may gakohi yasang batampura apo kampuku makadete loka iya ko okoy wajo makadete otti agato si bahasa nakoy otti mato pada itu iya tu ye batampura elokai ya kode panakuan namo magabati tak bangi tetap caru paima kaitan igabe ya kode panak buah tetap bangi de panakan nasi meni caru pengen itu na tunak buah madai tapi ya kopura ni mak buah na takoyale buah na make guna ipake ni mak bandal lojo ipake ni masanggara pop ipake ni masanggara balanda namo ni bati tak piara ye kupurayala ni buana tetap motoy hamati tu moto malapi yang kihadir betulangan na iya kotomelo malampe sunga tarolalo ki pasinga roko tengana wanua kampungi maka namo ni hana tomate maka tia paja irampia setak po tengana palawangan na dejinggi gurut tapan ritay maupun cu umurut na hakikat na malampi sunga guru tasa ada denang kairi terupan tapi mapa yang kali ngasadan na putengan na palawangan na dicik guru ta ambo dalik jarang irita dene rupa tapi mapa na rampe tawi guru ta kali sidendring guru ta Yunus Maratan guru ta Abdul Pak Baja tong malampi sunga manang magay engka pasingaran na taro ko tengan na wanua kampungi na tapulisu ni ripamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala tapi anta tahu malampe umuruna mapunjok sungana kaya gaya roh okot tangana tu igih mapakiri-kiri bawa jama-jamana apa kami matua tu to nape je irita tanga titu lima sulapa apa timumita de petuji kagak dicena nak kadang kasih tu lapak docak kampung ni kasih tu labu aja hati-hati ko capu mana tu orang paramu yuko angkai dek kage mario mana tahu
sirunturi pada nama karai ko na tau mitala do sapawa wasa no mate tau malampi umur na hakikat nama ponco sungat na tomo malabi yang kia hadit. Itulah makna hakikat sungat na umur tomo malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Titigaripan rita te tomo teriolo rata-rata malampi umur malampi sungat. Kenapa? Amalan yang diajarkan para ulama mereka semina wa atau na dimitugi gaga na tantay kung makari guru tafan ritik na jama malay na sabat tomato teriolog matan repahan na maduro sikolana. Apa iya na matan repahan na te maduro sikolana may gapangkaw ka na makurang at tekna. Iya po idi anak mundi matan repa disa na makurang pahang. Apa iya na matan repa disa na te makurang pahang na mega tu curitana. Tapi dia gak jadi. Makanya tuh batongan nawaya ko curita dia hebat meto ko macurita jadi metode napakawak betul tapi dia gak pangkau kan. Makanya tuh motor tapi ini mak itu apa ini mak ganak na jama mana jama jamangi mak jarang malasa. Mangai na sabab iya tuh motor teriolo iya na lomak kareso na oke tengah na risoi wala kaso na madaka sa pabamilin pote do na sarat cari pana ninong icinona na dito na malasa iya po di anak mundi uwebo to na yuno na to malasa mato mangi makurangi keyakinangi tapi patuloy at kalangi tumoto malabi yang kiahadi iya po di anak mundi yang makukupini makituwa pini cawi kaya gaya mega patuyun na makura pakulayang apa ia na mega patujun na tinamapura pa kuliat doang rupa yan na din na patcicir mega pasuran na kami matua dito tomatuwi mana tapi ni maki tuwa na patcicir pano ko pananakang mala na matan na macay na ni tanah wijan naman na ni tanah man itu naman ko tiapa aja dito gagapon dito gaga angka ni ka na apa kami matua tu tawi tapi ya kong katopan na kapacicir pano ko biasa na mi itu makon ragi tapi makan jatuh jitu ko pano ko na pacicir tawi yan ang kato pacicir doan rupak matarete jaman na ambo anak na matidudu na mapato wijan na yan ang kabola asitang at tasuri minrik manan na talujang lari itu sitang imagi alina termasuk datu na sitangi pene make to amiga ba di pasuran na minri ura alun na bulak mata na yung kumasuri coba wajah aku na taruh pasuran manang kaje nene amu pene make to na pasuro bawat cauni nene tayi itu napay sampai anu na jame to matotak na samana ni ada termasuk capu araba biasa nih mangkali ngacapu araba biasa nih biasa tolak magi tolay itu ada dalam kitab kan sunnah Jawa surun makanya guru tak Syekh Abdul Hamid Al-Quds ia konarate as-su'araba capat na ulas saparang aja lalu mapalawa yana angka to mapalawa yaking abala pole na yito mapa putingi di na melo si cocok wijanna ia kumahakikit digaga barakan nolong maning. Ternyata ketika masuk as-su'araba capat na ulas saparang 320 rupa na abala na ponon no fungalata laridino. Makanya ulama menganjurkan ketika masuk hari itu as-supaja sunnah mutlaki patarakan napaki milodo patula abala. Iya pun di sini na caparaba maka solam manang. Ayah na caparaba masola nih yaitu padahal hanya 1 kali 1 tahun. Kendoy as-su'araba capat na ulas saparang kacatai hanya pada hari akhir di bulan Sabar ketika masuk hari Rabu. Nah dan itu guru tama palawa kenapa disitulah Allah turunkan 320 rupa na abala yang angka mapalawa abalam itu polena. Makanya ulama menganjurkan as-supaja sunnah mutlaki patarakat tengah sunnah napaki milodo patola abala. Maka dating kagaso masalah itu ada. Narampi guru tahaddaratu Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Maka daya potomato ba talum itu aso kami na masarro. Kaya gaya ro aso sini aso kamisi aso Jumat. Ya potomato ba aso sini aga polena.
Yana angka tong matuk ba aso sining musti itambah ya pak disengan na jatuh. Ya komeki mapelak mana lisan na cara mana stasi atau baki aso sining. Ya komelo ki pile patampak baraka atau baki aso kami si bada asyara. Malomo jama-jaman na ambuana tak mati nuluk na mapato wijata. Yana angka tanamelo pun na si paalabora maka galak maka majapajak atau baki aso jumaa. Dito ka terlambat pajak na pun. Ayat nawak kaliwi pacama ayat nak terlamba iye pakam aja pajak bangunan atau sore matuk bakso jumana pun ini buat nama kamajato. Tapi maka dia kurang tak apa aso aja lalu mau pakai matopak ya kok mau pakai matopak mesti nak kena ki abala agaya roh mesti nak kena ki penyakit kulit nak kena ki penyakit manulap nak kena ki abala patapulo sona patapulo wanina degaga baraka tamu ko boleh. Kaya gaya roh, ajak matuk ba aso salasa, ajak matuk ba aso araba, ajak matuk ba aso satu, ajak matuk ba aso ahad. Napa ni makanya guru tapi mali matuk ba ilalak bola. Apa ia na angka tong matuk ba ilalak bola yakin mesti mapalah hawana yaitu boleh. Maka biasa anu de na wading ipu itu. Anu de na wading ipunan nak masa sabini wenalakaye. Kenapa? Sering memotong kuku ketika berada di dalam rumah. Makanya makarai pandita tak pemali dek nakada harak itu nakada bidda. Apa ya segi pemali mega jana tampu na iya de cendang. Maka termasuk dalam kita talim muta'alim 30 arwah pasabarik na toko di mito na milutama baraka kuilala pulih. Kaya loh termasuk ya na angka tau kuraman rewan ni na rena bisi anda na namapan ni mong kumatan na si digaga baraka na lolongang dito gaga pura man rewan ni de na bisi anda na makban ni mong kumatan na si kade guru ta pura aja na musapa baraka mare na mong baraka tiya to tama kubolata mahinga to mahinga aja to masar lilago kesenawan ni itu digaga baraka apa iya po jadi dia na jaga pemalitak makanya sikap kalipat nama sari tiap aja makanya namo mak gelicua ampu anak tamak reso dito gaga baraka ajak musan rekodong pintu ajak mutu da koyawana baban na pintu ajak lalu mufat di boleh sagarangkang imak di bola ribola ya na angka sagarangkan ada ni seringi di sisa tu namilo tama baraka mai gato ay mai gaji mitanakan na ye Senin atau mata malaki jemaah yang dimuliakan Allah makanya ko pasak kipakmu iya ko ba jana sangadi ya sapa ki asabir aja ta sampai ke warang parang ya jitu ye warang parang anu dina melo ganna angka sidi to melo sipak ganna idua angka dua to melo sipak ganna itan aga paling tasapa ke baraka maka de guru tasapa dalle halala nama baraka nasaba angka tu dalle halala tapi neki ya de nak baraka kegaya roh ia kotallobo tinge de panapatalangi pune sarana tapuyinu lolongangi halala na tapi de na cu barakana mahiga to mahiga to maliwasan lepangi warungi pura pimandi na yaja kade guru tak mololongangi halala na tapi de na cu barakana ya ko halala capu tapi ya ko baraka de na melo capu Maka yeseni baraka nafilah tambahan nikmat datangnya dari Allah yang angka gaga tapunai nadena kana capo justru selalu bertambah maka yana tu hakikatnya yeseni baraka ibu ibu kasih dipadongan napa urangi urota abas 10 martapura yana angka makundai melo malam zaman na ambo anak-anak yana angka makundai melo malumo dalik na ambo anak-anak dia nang kena mati lisan na pakbarasan na angka napaki makbalaja lisan na purang ada satu amalan yang diajarkan kurutta abas 10 martapura agayero tabati as-sujuma ba'da asyara 70 kali aja na lebih aja na kurang yana angka tomelo sogi masih jata baca yiri neko ke sogi Miloki sogi, tapi namo tabata ya kori takarisuin ya semilo andi caico. Apa mega to aja tahu melodo tapi dia nak reso namo makku setimita miloda ya kode gaga reso dia nasi wala iya tu
Makanya Pak Dogan nasabah usaha, maka Allah kabulkan dalam bentuk doa. Nabi tak napodangi fangulu tak anas di malik melo ko gasogi masija bulla matan na fula anas maka dapat ko cara nasrullah taala. Maka da baca ini amalan gangkan na maka da guru tak Syekh Muhammad Sini Abdul Ghani yakuna basi as-sujuma pada asra 70 kali. De na lebih de na kurang maka malumo jama-jama na ambo anak na de gaga susah malemma nade nang kana mati lisan na pak barasan na ibu karang sini na patampak na barakae na ang kanapa ke makbalan lisan da kurang. Kenapa mesti 70? Ia tu ye pandita angka itu rahasia dalam satu angka. Ia nomorku capakna 961. Ia ke 962 atau hubungi itu tidak akan tembus. Tak paham ni? Si salah set di wibawa ye kota hubungi dia namelo tembus makotero guru tafandri teh ada angka memang tersirat nama caji baraka itu angka 70. Makanya guru tak ajak na lebih ajak na kurang tabaca layar roh as-sujuma ba'da asyara aga ya roh Allahumma atnini bi fadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Tabla ni depa si sepi pakoli Allahumma atnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Tabla ni depa ya bani sesara maka dawi maka sadikanja uang kalinya pacaramah mapak guru malulu nama garetak. Makanya sesuai Pak Guru ikoni patapla ini mani bawang. Allahumma atnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Tabla ni. Ini kaja makutanah. Mapamule pamulan na cara makulat ucapan kana Pak Donga tapala. Depagaga. Mati bawan ni. Akhir kalam Allahul mu'affiq ila aqwamit thoriq nasarru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.